Rafale jet hi French company Dassault siamania multi-role fighter ani he Rafale jet hi kumsang ni pakhat khan a service tana Khawvel fighter driver Paul ani mek ani he Rafale jet hian engine pani anaya he thlona hi ramhrang rangin an hmanga chungjenga chuan India potel ani Egyptian Air Force te Qatar Air Force te hian an hmang rim hle ani French sarkar hian tuntleng hian for Rafale jet hi jasam sari panga vela siam chuak to a pakhat man hi pon makta du isam sari pali ani tuna kan mulai hi McDonnell Doughlas F-15 Eagles anti khania American company pakhat Boeing siam ani chun le za nisa ro sur thlit le kara por satna ummi lova chetla tura duan ania he thlona hi Zulai ni somni pasari sang hazago somsari patni dei to khan siam chho ani to tuntleng hian he thlona hi sang khaza som kwale pariat lai siam chhuwa to ani United States Japan Saudi Arabia Israel Air Force ten an mang me kani Israel phei chuan an mang thiam leya F-15 pakhat man hi dollar makta doi som thum vel ani he thlona hian engine pakhat na in pilot pakhat in an khala a sei zong hi fit somruk pathum ania a thlathui zong hi fit somli le pahni ani leya tangin fit som pariat le inches ruka sang ania ari zong hi kg sakhat kg singkhat sang ni zasari ani kg sing thum zaret somli le pariat arit lai ral thuam aphur thayani dargar khata hian km sangni zaruk somruk panga chakin a thlok thei ani J-20 Thunder he thlona hi Pakistan fighter aircraft chuan vorber te jingaminia China ne nan thodun na atanga siam chua ani sangni pathum atang khan Pakistan hian mangtan ani he J-17 hi multi-role combat aircraft ni in engine pakhat anaya Pakistan mai ba ka he thlona hi Myanmar pon mangve ani thlona pakhat hi dollar makta doi somni pariat man velania J-17 hi darkar khata km sang hazago somruk vela chakin thlok thei ani he thlona hi India kut chuak thlona ania MiG-21 thlak na ta na India siam chua ani a hming chu Tejas Fighter jet anti khania engine pakhat ania a siam chuak tu te hi Hindustan Aeronautics Limited HAL ani sanga zago somret chho atang khan he thlona siam chuak tur hian India hian ma alatana January ni som pasari sang ni lep som panga khan a service tran ani Tejas hi India hian somthum pani vel siam chuak ani pakhat man hi US dollar makta doi somthum ani tuna kan mulai hi Eurofighter Typhoon anti khania he fighter aircraft hian engine pani anaya Mars ni somni le pasari sanga zago somko pali khan test flight nei ania sangni le pathum khan a service tran ani Eurofighter Typhoon hi German Air Force te Italian Air Force te Spanish Air Force ten an mang na sa hlea Eurofighter Typhoon hi zanga samga pariat siam chua ani thlona pakhat hi pan makta doi som kwa vel seng nan siam chuak ani tuna kan mulai hi Lockheed Martin F-22 RAPTOR anti khania hei hi 5th generation fighter jet masaber ania US siam ni in sakni panga khan service tier ani en kola hau tak em awangin US Air Force te hian sangni som pakhat atang khan an siam chuak to ri lo ani pilot pakhat khaltura duan ania engine pani anaya bawruaga in baina chungnunglar tura duan ani ground attack ate electronic warfare ate signal intelligence ate atha chungchuang hle ani zasum ko panga chau siam chu ania pakhat man hi
dollar maktadoi za somnga lai ani F-22 Raptor hi Lockheed Martin X-44 le FB-22 ate siam danglam chho mek ani bok ani F-22 Raptor hi fit samruk pahni le inchi khat asai ani a fit somparuk le inchi riata sang ani atla sei zong hi fit somli pali le inchi rok ani a keji sing khat sang ko za sari arit ani keji sing hi sang ko zali somarit bungrua aphur thai thung ani darkar khata km sang hi zali som pali achakin athlok thei ani tuna kan mulai ve thung hi Mitsubishi X-Tro ani a hei hi 5th generation fighter aircraft te zingami ani taka chuan he fighter jet hi Japan Air Force ten experiment nan an man ani a 6th generation fighter aircraft sang le somni le palia an siam turata na experiment fighter atana an man ani tuna kan mulai hi SHENYANG FC-31 ania FC-31 emo J-31 emo tin an soi train hi Khawvel 5th generation fighter panni na anga soi ani Chinese Air Force te chuan he thlona hi an chuang hle ani tuna kan mulai ve thung hi Chengdu J-20 ania hi Chinese fighter jet Khawvel anga soi ani Chengdu Aerospace Corporation China mi ten sanghile som pasari khan an siam chuaka kumsom ni don an siam nu sangni pakhat khan test flight an naya sangni som pasari khan an service trantir ani Asia khumol puya 5th generation fighter jet masaber ani tunami ve thung hi SUKHOI Su-57 ani a SUKHOI company siam ani Russia fighter jet chuan an number 1 ti pona soi thei ome American fighter jet F-35 king phatur duan ani a pakhat siam nan hian dollar maktadoi somnga velan seng nia chhut ani fit samruk panga sei ani a fit som panga le inchi som panga sang ani thung thlona ruak ringot hi keji sing khat sang riat ani a keji sing thum sanga arit ral thuam aphur thei ani a thlo chak wang lai takin dargar khata km sang ni zali somli chakin a thlok thei ani tuna kan mulai hi Lockheed Martin F-35 Lightning ani a United States Air Force chuan sangni som panga khan fighter jet thar han siam chuaka chu tuna kan mulai F-35 hi ani F-35 hi a chi hrang pathum man siam chuaka F-35 program a project atan hian US dollar trillion khat point zanga le pariat lai ruam man ani Khawvel fighter jet Khawvel nia soi ani a single seat ni in engine pakhat mang ani sei to angin F-35 hi chi hrang pathum lai siam ania F-35A ti te F-35B le F-35C anga siam ania thatbik na an nei thau ani F-35 hi zathum samret vel US hian a siam chuak to a pakhat siam nan hian dollar maktadoi samret pakwa vel senral ani F-35 hi fit somnga le inchinga sei ania fit som pali le inchin hi asang ani keji sing khat sang thum za somnga pali arit ania keji sing ni sang ni zali som ni paruka rit ral thuam a phur thei ani darkar khata km sang kha zakwa som thum a chakin a thlok thei ani